नमस्ते, त्यसैले यहाँहरूलाई सम्पुट लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। हाम्रा यस सम्पुट लिपि अनलाइनका सदस्य सब्सक्राइबरले अनुरोध गर्नुभएको अनुसार आज म यहाँहरूलाई छिदिन सुलदेवको पाठ पढाउन गइरहेको छु। अब भने आजको पाठतर्फ लागौँ है त। 홍, 우기, 율기, 높장, 참, 배마, 개설, 동보, 라, 야채, 초기, 무릎, 네, 배마, 중네, शेषु, टाक, खोर्द, खंडो, मांबे, कुर, खेगी, जेसु, ताउटुप, की, जिंगे, लवचिर, शेक्सु, सोल, गुरु, पेमा, सिद्धि, होम। ओम उगे युलगे नमजा साम पेमा गेसर दोंबोला यासें चोगे मोडुबने पेमा जुने शेसुटा खोर्दु खंड मांबुकुर खेगी जेसु ताउटुकी चिंगे लपचिर शेसु सोल गुरु पेमा सिद्धि 우게 율기 눕장삼 배만 개설 동보라 야생 초기 ngoduብne 배마 중네 시수다 코르두 칸드 망부kur खेगी जेसु ताउटुकी जिंगे लपचिर शेसु सो गुरु पेमा सिद्धि हों उगे युलगी नुजासम पेमा गेसर तोंबोला 야친 초기 ngoduብne pema junne shesuta kordu kandu mambukur keki jesu dadubki jinge lapchir sheksu so guru pema siddhi धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्।